abantu byibura batatu bapfiriye mu bushyamirane bushingiye ku moko mu ntara ya Kasara mu burasirazuba bwa Sudani nyuma y'uko hashyizweho guverineri mushya. Abandi 11 bakomeretse. Mohamed Ould Abdelaziz wahoze ari perezida wa Mauritania yamaganye komisiyo yamukozeho iperereza iminsi 3 nyuma y'uko isohoye raporo yayo kuwa mbere. Yafunzwe icyumweru ari nako ahatwa ibibazo ku ikoresha nabi ry'umutungo wa leta akekwaho. Imyigaragambyo yadutse kuri wa kane i Johannesburg ikurikira iraswa ry'umuhungu w'ingimbi ufite ubumuga bivugwa ko yarashwe na polisi ya Afurika y'Epfo yari ku irondo. Mu birwa bya Maurice abategetsi bashinzwe ubuzima bavuze ko ingamba zihuse zafatiwe icyorezo cya COVID-19 zatumye virusi igenza amaguru make. Naho ku nyanja Mediterane ubwato bw'umuryango utegamiye kuri leta y'Ubudage bumaze iminsi myinshi butegereje ku cyambu uruhushya kugira ngo abimukira 201 bwatabaye babashe kururuka.